Chini India Puila passenger train chalok jagokne Gosijama Salka 16 April 1853. A train Puila Bombay Buri Bandar Nisimi Thanejora 34 km jorate chalok jakha. O train ni kaitham juda engine dongo. Abroni mungka Sahib Shin Tei Sultan. O train jotoi 14 ta daba dongo tei 400 jon jorate passenger kai thanglai sukhaimano. Indian Railway Sensajama Salno Teibo Mudukaina Nababe, British Rockni Bakate Yapuro 16 April 1853 Salno, Public Holiday Hinibo, Shaklai Jaka. Kebofano Wansumaya O Sikon Sasang Samungno, Dini Barat ni Joto Lokuro ni Shako Ashik Hamari Kuplung Nanne. Fiaba Shataik Layo, British Government Rock, Ajora Roba, Barat ni Kabangma Juda location ni Manikuni Rikatani, Bandergaon Jora, Export Kainabag Sajora Roba, Railway Use Klainan. Sini Father of Nation janai Mahatma Gandhi bohale a